Sine siyi-Highlanders asiva ukuthi nithandzani ninebheki nashoni Mkhize lokudonsisana nimikisa netinkantolo niyohlaphada imali esikhundleni sekuthi ngabe nihlalisana phasi nikhulumisana wena bheki ukhulume ukuthi wo kunetimali lotitshalile la ethimini nangabe ngempela vele kubonakala ukuthi uhlanyele into lephathekako bese shoni Mkhize naye akasasipha lati athathalate so uyakhipha phela uyakubhadala. Khumbula shoni Mkhize ukuthi le team awayitholi nje ilenge esihlahleni semagwava uyithole kubantu nangabe ke badzinga kunikwa khipha tinsumbulwane ubanike hayi lokho ekuthathalatisana ntosisana noshona enkantolo nyalo senifuna thine balandzeli ke manje ke bese sesiyakhetha ukuthi siba Apollo noma siba Paula thine asifuni ukukhetha indlube ekhasini siyi-Highlanders sonke noma ungibheki noma ungishoni siyi-Highlander ngako ke kuyekeleni lokudonsisana kwenu uhlalani phasi ukhumbule shoni Mkhize ukuthi kuseSwatini la emaswati a very good ngescience akasuke nje aloyele team ukuthi ingabe isaphumelela ngesizathu ukuthi sekayalaya asifuni ke ukuthi le team yethu ilaywe sike sawubona lo mhlelo lona le team yaze yafa ngenxa yalokulayana sithi shoni ungasiphalati ungathathalati nakumele ubhadale iphele umsindo amen.